Whakalawhalahi atu maniwe hanei e tau wala tala tutupu ke lata mai awhiawhi nei. Goia e tangata fōu ka takitaki ai e mtakau Secretariat he Pacific Community kua whakailoi koe eke kafo ko Colin Tukuitonga. Kua maua i e whakailoanga nei ke whanuanga lahi tau tutaki he SPC koe Pacific Community i whisi hao he niawhi. Ko Dr. Tukuitonga ka hukui ai e takitaki tuai ko Dr. Jimmy Rogers ne takitaki ai e matakau nei ke he walu e tau mai amanaki ke whakauasi ai hana ngahua ke mahina hian wali ke tau ka hau. Ko Colin Tukuitonga ko lahi hana haua hako ia fōket angata niwe whakamua ke takitaki e matakau Ministry of Pacific Island Affairs i New Zealand moe kua ngahua hake whakahanga ia. Ke he matahiku he tau ka mole ne ka mata ngahua ia ke takitaki e whahi Public Health he SPC. Ne pehe ai a Dr. Tukuitonga tola he whiawhia hana ha kua moe ko tawhanga nei ke takitaki ai SPC moe lahi mole ngahua kai kua maua manake ia ke lata moe ngahua nei. I loa mai koe toko tōlo lau tōlu ne kua tuku atu e tau hingoa ke whaiwhiwhiri ang ki ai. Manako ke tuku atu ai e tau whakamunui na anga ke a Dr. Colin Tukuitonga ke lata me hana ko tawhanga nei ne kua amana ki ke kamata whakamitaki ke haho uafu matōlu ia ian wali ua whi honga furu mawha. Koe whahi tapu nei ne kua kamata e tau whakatutalaanga hangau ia ke tau tūtonu hia he tangata mo e tau whakakuanga ne kua whakamatapatu he whahinga ho whakamotu whalataha me Pacific Island Forum Secretariat ne kua whakatopi ai he European Union. Tako hongo fulu e motu ni kua lau ia i ke whakaholoanga nei he forum siko niwe e motu ke whaaki ne kua hokua tiki ai. Kisia ke he aho whakapahe te whanuanga ke he Golf and Sports Club e mahuinga he whanuanga nei ha kua hoho kua tua i te matakau ke kehe mai he whakatuwhono pia fōki mo i te matakau i whawha e whakatuwhono. Koe aho whakamua nei he te whakatutalanga kai tau hau he pulotu mai he Forum Secretariat ko Filippo Masurua ko mahuinga ke lau ia osi i te matakau ke he kehe he motu ke whakakismanatu. Koe tau whakalanga pe nei ne kua tau se he tau wawhe ono ne kua laula he tau whakatutalanga ke he tau wangahau anga whakamotu mo i tau whahi he tau lotu. Ka koe whahi tapu nei to ono whakahokolo ke he laulahi e tau maweheanga ne kua whakamolia ni we ki ai po ke motu o New Zealand si au whiai fōkia ni we. Koe tau mena pe nei ni kua lata he tangata ke iloa mo iloa fōki he motu e tau mena kua lata lo tūru ke tau se ha koe tau maweheanga ne kua whakamoli ki ai. Kua manako ka eke kua whakause e tau whakakuanga ke whakatua hei e taha komisi koe Human Rights Committee mai motu ko lo tulia ka ngahuai ke lata mo i tau whakalaulohianga ke he tau whakatakaanga me tau whakaweanga ne kua whakamoli aniwe ki ai. Amana ki ai fōki e forum ke langmatai ke tau puhala kumtope mo whangahua ki pihia fōki mo i whalu langmatai. Hawhangi ai e tau whakakuanga whai tapu nei ke he tau tangata ka eke kua manako ke whakataha atu tō whakakatoa i he ahotu loto koe ono onuanga ki mua ka eke kua whakamolia he whono iki pule to mai ki ai ke whangahua e kumisi wō ke whangahua e te palana ka whakatoka au loa ki ai. Koe pangipangi ni awhi ne whakahoku ai e taha asitope ke lata me tō tangata e motu Filipaina ke he lao taongo niwe. La he mamoko ke lautulu ne kua lauia tonu ha koe matangi a wha ko Haiyan mai longana whoki veko takai lalolangi manako ke langmatai ke he Filipaina. Longana he whoki ni ke he tau matakai nanga ni we he motu, hako mai longa koe fuafua ke molea e toko uafuru alo tōru e tau Filipaina ne ngā hua menonofo mai ke he motu. Ne tau se ai he whahinga ho whakuloa, e taha puhala ke langmatai atu ke tau tangata, kua lauia ke tau matanga whanei, hoko mai whalu a tau hukui he tau matakai nanga Filipaina, e nonof ke motu ke whakatutala i whoki ke he leo taongo, si whakakise whoki tau manatu. Ko laua koe tau whaiaonga ke haonga toko lunga, mai ko mai ke whoki he tala hoi laua, e aonga ke tau sia e whakaholoanga ke tuku tupe e te whanau, ke hao whalaile kua mole atu, mai maua he aonga molea e whase au tāla. Ko tau alonga whokalau tōle tau tangata ne kua tau hea, mai fua ki tau tupe ke latu mai whakaholoanga ke he leo taongo. Be hea laua toko ua ne kua kauwhlata ke whakaholoanga, kua ofo mai whakauwe ke he tau loto whakamukoi, mai whakalofa he tau tangata ni we. Taha fuke whakaholoanga lau tōru ni kua whatakatokai he tau tangata Filipaina he motu ke whakahokua ke hawhaiumu koe konsete whakawhiawhia ke whakatata whalu tau kōli mai tau long pia mai tau anga whakamotu lau tōru ke asitope. Kua mai ke he whakaholoanga he leo taongo ni we ke mōai tōre awhi on se ori mua furu tā la he whakausi e whakaholoanga ke he litio
kai hafangia ngai ia foki ke tangata kai ke ko manako ke foki laumatai ke tuku atu ke BCN to whakatatoa ai he matahiku he whahita punei. Koe aho nei kua kauwhalataha niwe ke lata mai aho he lalolangi mai tau whanau whakako ne hawhangia he aonga pulotu he Pasifika Tonga halau tōlu whanua mai ngā hua whangataha mai Commonwealth Student Association ke tau sei taha whakaholoanga whakatātā. Koe whakaweanga manatu ni kua whakamatapatua ke aho koe tau whakakuanga ke whakamaloloe si hakianga he tau mui fuata. Koe whakakisa manatu whoka i e uru whakatonu he whai whakako tama ko Perth Tonga hai. Ke tau pohale ni ko mai ke he whakatufonu ke o moi whakamaloloe tau whai whakako. Hako mahuinga whoki ke lata mai asihakianga he koutu. Whakatutala mai tahi alau tōru ni kua langwatai ke whakatokatoke tau whakaholoanga ke tau manatu hangauia ke mahuinga he tau whakaholoanga pihenei. Commonwealth Student Association kahago we're learning from Mololo he to whanau whata. We to whanau whata I lot he to institutions to he to universities in India ke hahua o loa kahala to ke laka me to with whata, like youth development in India. Ke whea to whahinga hua ke hakua, whai mena pihene ke maila to katakataha lo dola to hua. Huluka hai response lo to ke to ke aliat ke lo to ke mai ke to se to displays ke lutak funi ke ha ke lata me to awareness programs lo to ke lata ke to ilang he to whanau kua mahuinga fo ke tau whakaloanga ha kua kisia e tau whanau fuata ke tau whahinga hua ke kehe kua hohokua to ke tau se tau whakaloanga ke iloa mahino e te manako fo ke he tau whanau ke halo tūru tau whakakuanga ko hingo e tonga hua ka osi e tau aonga. Haha iei foki whala ta manatu ke lata mai tau whanau fuata. E o mai, mo kisia, ke kisia mata halo tōru me takutala me tau tangata ngā hua, he tau pahi ngā hua. Ko hingo halo tōru me te manaku ki tau se ka osi mai me tau aonga. Mo e hawhi tō ka kuanga halo tōru me te manaku ke tau se ka o te tō aonga tunga university. Nei hoko atu ai foki e tau tangata, mo e tau whanau mai he honga tokolunga. Mai ki ai he BCN ke whakatutālai mo e tahi alu tuluia ke hana tau manatu ke whakaranga nei, mo e tau manaka ke latu mua nuiha. Manako ke hau ke te whakaranga ai, ke iloio e tau ngā hua hako, tau ngā hua hako ne manako ke ai ke ngā hua ka pe osi mai hau. Si kai ke manmanata kai ko hinga whala tonga hua ne manmanata kai ki ai po ke whia manaka kai ke ngahui ai anuiha. Whakalata ke he whahi tūrisi po ke whahi ngahua whanua. Ko hinga tō kakano ne manaka kai ke tau ngahui ia? He muka mai ke nafo ni he motu, ke whakako ni he motu. Koe mana ki anga ke mai ke whakatumau e tau whakamanatuanga pehenei ke tau takitaha ke whakamanatu e mahuenga he tau mui whakaako ke lata me tau mui tupuhake he tau whanau fuata. Koe tau matanu mela ne kua mua mai hanghau ke tau tangata whenonga e waewa mai ke he motu kua kisia kua tata atu ke he whakalohi tōru he kamata mai he wafi fitu ke hoko ke tau wafi hangkumatōru he kuata iulai ke sepetema. Koe tau wafi fitu ne kua fuapua koe malea whakatose tahe awhi tangata ne hoko mai ke he motu he kuata ke tōru aki. Sikisia kua malikisi hake molea e ue awhi limsiau ke tau wafi hangkumatōru. Koe tau nei na kua kisia koe ue awhi hiwisau himfumatahe e tangata koe whenonga mai ke he motu mai ue awhi hiwisau onfumahiwa ni tuku whenonga ke he mai mo niwe. Maua ai e whekehekehea ki he tau whenonga koe ufumaua. Mai he tau tangata whenonga mai ke he motu katoa toa ue awhi onseu hangfumatōru. Koe tōseu walumfulu mawha ne whakahingoa koe tau tangata niwe. Koe ue awhi ue seo ufumahiwa ne whakahingoa nā kai koe tau tangata niwe. Mai ki si ai, ua whumawhita tangata hia hi mai ke motu, kua mai no nofu tu mau ki ni we. Tōru seo whingu whumawalu e tangata no nofu motu, kua liliu mai ki he motu. Koe tau du meala halo tōru, kua tuku whenanga ke he mai i ni we, tōru seo ua whumahiwa tangata nofu motu, kua o kehe, mai hiwa kua o whakaosi. Ue awhi tōru seo onu whumawhitu halo tōru, kua hia hi mai ki he motu, kua liliu ke he tau motu mōli halo tōru. Koe tau tupe whakamale ono tu evalesi koe ue awhi tā seo hiwa mfumatōru, mai whae sene, ko whakamole,
Moe ua seu ufa maheva we ni walu sene e valesi he tau niwe. Pia e tau walatala te tupu ne ku mō mai galata mea whiawhinei, amna ki liriu ke whalewea pehenei fōke ke whiawhia tulato. Kia no nofwa, nui ni pō tō liriu wa te tōru ke whalewea.